Жақсы. Құдағашыл өзің қанттың жақсы екенсің балам айналайын. Ассаламу алейкум. Тағы бір жолы қасиетті қырғыз елім. Момын Усман Бертуғандар. Мынаке Құдай бұйырса, Ақниет Аманат қоғамдық қайырымдылық фонд. Мен дағы да айтып келем. Мекенімізде чыныгы мұқтаж инсандар үшін қызмат қылууда, иншалла бір Аллахтың разылығы үшін. Ошондуктан ар бир мекендештерге, бир туугандарға чакырып кетем, келиңиздер биргеликте сом үчүн эмес, сооп үчүн биргеликте кызмат кылайлы элибизге, мекенибизге, журтубузга. Буюрса иншалла мынакей биз эртең 1 ноябрь күнү Индия жерине сапарга чыкканы турабыз. Буюрса иншалла ошол жака кеткенге чейин могу башталган ар бир үйлөрдүн бүт ремонт обделкаларына, ички ремонтуна материалдарын алып берип, заготовка кылып, мына кече бул жакка дагы бир агабыз 10 000 сом акчасын алып келип таштап, жана могу электромонтажына зымдарын, майда чүлөлөрүн алып келип, жана эжекебизге күн сууктап атат, жылыраак отуруңуздар деп, 10 кап көмүрүн, бир мешок унун алып келип, бир Алланын ыраазычылыгы үчүн деп жардамын берип кетти. Алла ыраазы болсун баардык мекендештерге. Жана кече могу базар коргондо үйгө дагы өзүңүздөр көргөндөй эле улам 5 000 деп, 2 000 деп, 1000 сомдо, 500 сомдон 20 600 сом